Rainbow Mizo Channel clear to te in Zavain Chibaivek Ule Kantran Rual na hi kan chakna ani anti thina kan tho ho na thataka wangin subscriber po kan pung chak chho ve zela tho ho na thatak kan nei chho zela subscriber po kan pun chho ve zel kan be seya news thar po tunaya tamjok ni khata da thei kan tum zeldon nia Tichuan voin August niruk choma dar ko velkhan India rama thilpoi takmai athleng lea hriveite an khongai thakin ain kol tu te po an thorim telul nen Ahmedabad ta COVID-19 hrivei en kolna hospital pakhata ICU atangin kangmai achuk thut maya damlo te po an thinwalani ti news 18 chuan anta langa Prime Minister point Twitter lama he thil thleng hi a tweet ngal ani He hospital hi private COVID-19 designated hospital ania talan danin kang mai hi rang takin achuk thuta thel mai lei theilovin a kang ta hluai maya staff le doctor te an mang ang hlea ma se ti thei an nei meu lo nin an tar langa damlo pariat lai he hospitala omte hi kang mai chuak awang hian an thia ani ti report ania kang mai chu hun hi nizan Zing lamdar nile minute samthum velkha ni in tarlan ani he hospitala kang mai chuaka thi te hi mipa pathum le mai chia panhi ania damlo dang samthum panga vel bor chu hospital danga son chuangal ani Ahmedabad hospital hian damlo kang mai awanga thina tur zuita te chung te chunga ngaidam andil ngala liam tur omza thi tarlan ani lo na in an nge ani ti ero achianga hospital thuchua hian liam tur zongjong te po rang takin en koldam le thuai an niang ti in an tiam bok ani Prime Minister chuan tranpuina po arang thayang berin pek an ni tur thu asoi ngal boka hospital building danga akang kai main ICU a hian firefighter 10 an thel mit thai ni in an tarlang ani News 18 hian tukin dariat velkhan thuthar dang an ron tarlang boka Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Nilai Meg GC Murmu chu soilok na po omlovin chopchil takmain ain hudo thut awangin ai o turhian Union Minister po lonito BJP hruaitu pakhat Manoj Sinha chu Jammu and Kashmir Lieutenant Governor atan ruat ani thu antar langa Jammu and Kashmir hi tunlai chu engemo mipuin kanhriat lemlo harsatna awmem bio ti thaiturin Army Commander po Maniluk Khan thak aloni to bok tukin Jinkar Khan Jammu and Kashmir Lieutenant General in Banna athelu hi India President chuan apom aniti media te ashil bok ti chuan ai o tur Manoj Sinha hian voin hian India in chawna tharle napoimo tak apek chu thokjui ngal turin Jammu and Kashmir lam apan ngal don ani India sarkarin rang takmaya Governor Banna apom nuwa man mo taka Jammu and Kashmir lam optura Lieutenant Governor thar arwat ngal mai hi media lam ta chuanin mak anti deuh hlaka an ngai athachi alo ani heti lai hian The Financial Express chuan kan video masajoka kan soyang khan Ladakh border chu boruak aduom lo hle ani ti anron tar langa Ladakh border a hian Chinese army tele Pakistan army ten bu ron khuar antum ni omin antar langa August ninga nizan zanreito taka khan Ministry of Defense chuan official document an puangjara China nen Ladakh a hian in ebna boruak sang tak aw mekaniti document an release a hian antar lang ani Chinese army te hian heng area Gukrang Nala le Gogra muna te hian me ni som pasari le som pariata in biakna le in remna bochiain anron lut lui aniti antar langani Ministry of Defense document a hian hetianga anthil ti hi boina lian jok athen ma amma hroi tu chau ani antibok tichuan tuna hian ram panhi te hi helai bordara in ebna baka LSC munthen khata kumin thasik lotheng mai turpo thir chungin hunrei jok army te in ebna hi machon turin anin buat sai mekaniti antar langani Ladakh le a chevel hi chu
country atangin ni puilai po mun vote tak mai ania vurin tlang te po akhu chang po awm thina thasik chung hun rei tak in epna athlen thei awangin China le India army te hi thasik po machon thei turin anin pu cha mek ve ni in antar langa news 18 hian antar lan danin Pakistan army te point Ladakh lama hian chet tho ve antum nia hriat ani awangin India force pathum army navy le air force ta chu kong enkima inral ring turin hriatir ania hei hi army lalte thu chua ani tolawa Ministry of Defense thu chuak ani awangin a serious le turangai ania MOD hian an thu chua hi an website a share thein anda chok boka Chinese army te machon chung hian Pakistan lamin India laka chet an tho theina tur point tam tak po ven himna khautakin kalpui ngal ania Pakistan lam atang hian beina aomani chuan beilet venghal tura thupek anni bok news 18 hian military levela marathon talk kongthui tak zoa hunrei tak in biakna anlo nei to zongjong chuan omzia anei lowa bordara Indian army te hian silai thajok andong vek to boka indona thleng mai thai ania wangin MOD hian Pakistan emo China empo ni se chet anron thoa India border anron cross emo ani chuan che venghal turin India force pathum te hi ahriat tir ngar bok ni in tarlan ani video comment lama in dautir to mairo in tideu ranga in dona thu thar hi kanpuang tlut mayang ti po thil hlom tak ani to ani news 18 hian India Triforce army navy le air force te hi Pakistan le China dongsong tur hian anin pu cha mek ani antia China hian amma atang to khan border anon cross titi deu ranga depsang aphai chuan anin khwar nget viau ania Prime Minister Pumodi hian nimina Ram Temple lungphum aphum zo lokir le hian aron durum ve ta viau ani mai thaya tin lo thei lovin China hian anor niin alangbok Ladakh hi sensitive border tin puan ani toa silai mukhat lek point thisen achu ani vai chuan ral thuam ro thap tak tak nena in beina achuak ngal don niin alang to ani heiba ka hian China Army Lieutenant Commander 10 diplomatic levela soifel tura andri farpo India hian anol niin Jagran English chuan antalang boka anol chanpo hi depsang le pangon so hi China in anram anga angai thu officialin anpuan to awangin India hian in biakna engangpo omse China laka hian beiseina anei to lonin antarlang bok ani India hian China lamin hriat RMT lo wange ni Ministry of Defense website a anthutlang zar thar hi he chanchin buat seilai tlaidar li khan news 18 chuan mutur om to lawa delete ani niin an hriat thu anron tarlang lea news 18 lam hian MOD hian an delete le nia an hriat thu an lo tarlang zui ngal ani Ministry of Defense hian amma an tarlan dan chuan Chinese army te hi Ladakh anron lut luinin antarlanga intrusion tin anda mase MOD hian an thu tidanglamin an upload thale ani mela line of actual control anron pel luitin transgression ti an mangle jok bok ani Corporation India chuan voin chanhudar thum khan US Defense Secretary Mark Esper chuan line of actual control chungchang asoi anron tarlanga tuna hian Chinese troops ta chu India le China inrina line of actual control dung thui takmaya mun thranga anlut le tran me kani atia bordara chet dan tur thuthlung le international norms kalin riptak main India ep turin anthok chuak le mek toa tuna hian border sei taka hian mun thranga India laka pressure natak ansiam le mek to ani ati thulung chiat thak dang ti le tumin China hian ma ala khovela chiat na athlen mol lai le COVID-19 thin ati boimek lai hi remchanga mangin India laka boina lian jok siam turin rip takin athok chuak le to ani atia COVID-19 thrilen laya boina lo siama
aram zau hi China Communist Party propaganda lianber ania South China Sea po athen ram zong zong te chengam lovin tuna hian asiam meka sum don na po an kalpui thangam lawa an tui pui te po avain China hian aklem sakmeka muntina boina asiama Japan thirkar aklem sakboka US awam chung chuan China thil tum hi engma a hlot lingdon lawa tuna hian Pentagon chu ralbei turin engkima ain peivek toa ma se ramdangte ron chungin malak dan tur hi ngun takin kan ngai tu me kani atibok hetianga India le China inkar le Pakistan le India inkar boruak asan chhomek zel awang hian Jagran English chuan voin khan India chuan UN Security Council a zualkawin China hian voi tamtak Kashmira buena chungchanga Pakistan apuitoa line of actual control apo voi tamtak India aron nor boito boka hetianga China in ma alakna zongjong hi India chuan apom thailawa Kashmir issue a hian ron enroll tolo turin India chuan kandu ani antia UN Security Council hian thutluk na ansiam ero riatman ani rilawa eng thutluk na mumalma ansiam arin omri lobok tuna hian Russia in China laka harsatna anai meka mase kumtam tak lowin thian thato ania veto power nei ania China po veto power nei ani boka US France le UK te hian veto power hi anjaem ema tundin huna hian UN hi atong chuak meulo chuwangin UN pon lama US UK le Australia te le ramdang te hi anchemeka UN Security Council a veto power nei France point athopin arin omboka UN lam atang chuan China laka hian thumum engma an nei thei ri lo ani